Yo, what's up? It's me, The Fonz, and I'm here at Malabon. I think it's Ulimang, still Ulimang. I haven't been here at this park place for like 20 years since.
Check. Kalkal lang lagi. Mic test. Vamos. Raul así, mapapilingin. Itong postal yung nito ko. TBC ra Central. Okay. Mo Raol malalmel molot tabatir ang kaklaw. Ega total broadcast central amne 241. Total broadcast proper 242. Makalogo 483. Kadi mo dakta kalogo dital domur. Las comenzó a breakdown na klugo kan sa amil color office ay Michael breakdown Start raol lemle 96 sa total broadcast. Ige proper ma central mokmake. Morsel lobbies ra governor. Mga nga wanna write in el more Efrin Bay. Nangawan and write in and more asikong ngirakasaw. Nanga Dori tool write in and more sharp sakuma. Nanga 41 and write in and more Ben Iskawa. Nanga 6 write in and more Heflin Bay. Nanga 12 will write in and more kay C0. Yung ano niya, 4 mle overvote Dekal 4 blanco. Furthermore, Hamlet, Sel County Raol. Mangkel number 1 sa Buror mo, Tangila 56. And number 2, James Miwata Ali Dodong, ang ila 31.
Narinya Fable right in. Nga foral blank. Nabuk mula at large. Ngel number 1 al Ismail Sokaw Yimitengal. Ang ila 41, 41. Number 2 Marcy Andrew. Ang ila 47, 47. Number 3 Dwayne Totsi. Ang ila 52, 52. And number 4 Jacob Ngirablos. Ang ila 21, 21. Number 5, Wilbert Ngira Kamrang, ang ila 58, 58. Number 6, Tian Art Tamingil, ang ila 40, 40. Number 7, Gibson Kanay Jr., 0, ang ila 59, 59. Naniya Fable right in. Dimlakap lang, dimlakap oy. Nakabuk mo ra alap. Ma total book cast ra alap 84, 84. Marcel Abisra Governor naringi 24 right in al mora sharp sa kuma 24 Ben Iskawa ang ila 44 44 Heflin Bay ang ila 6 KC0 ang ila 7. Ngani nga tool blank. Tamara Alap County. Yan number 1 al Harvey ngilairik lang ila 55, 55. Yung nga niya 22 right in. Dimlakap lang. Morsel at large. Yung number 1 al Ismail Sokaw Yimiteng ang ila 36, 36. Number 2, Marcy Andrew, ang ila 42, 42. Number 3, Dwayne Totsi, ang ila 45, 45. Number 4, Jacob Ngirablos, ang ila 32, 32. Number 5, Wilbert Ngira Kamrang, ang ila 49, 49. Number 6, Tian Art Tamingil, ang ila 41, 41. Number 7, Gibson Kanay Jr., 0, ang ila 57, 57. Narinya 7 al right in. Okay. Nakuluk mo na nga buko to. Narinya 132. Podcast nablur nga buko to Marcel Obisra Governor right in al mora sharp sa kuma 73 73 right in al mora Ben Iskawa 53 53 right in al mora Heflin Bay 3. Right in and mora KC 0, 1.
Kimlaka blanco. Kimlaka boy. Marcel Ngobot County. Ngel number 1 at church Matsuda ngila 94 ngaringa 20 right in 2 Cheryl right in dia kaplang Zamora at large blue nga po ngel number 1 al Ismail Sokaw Imteng ala ngila 39 Number 2, Marcy Andrew, ang ila 56. Number 3, Dwayne Tochi, ang ila 59. Number 4, Jacob Mirablos, ang ila 56. Number 5, Wilbert Ngira Kamarang, ang ila 56. Number 6, Chan Art Tumingil, ang ila 79. And number 7, Gibson Garnay Jr. 0, ang ila 98. Naringa 15 right in. 4 blank. Nakabuk mora 5 county. Total vote cast tamle 100. Marcel Lobis la Governor. Arinya agel right in el mora sharp sakuma amle 43. Right in mora pen iskawa amle 33. Arinya wala right in el mora JIB. Right in el mora Heflin by amle 8. Right in el mora KC0 at 10. Nanyawan al blanco, maan al right in el mora late governor. Marcel electoral 5 county. Gel number 1 el Francis Elga ang ila 33. El number 2 Ngitong Osubdreng ang ila 65. Timla ka blank, timla ka boy. Nakalumorsel at large, raw 5 county. Gil number 1, al Ismail Sokaw Imteng, ang ila 33. Gil number 2, Marcy Andrew, ang ila 59. Number 3, Dwayne Tochi, ang ila 51. Number 4, Jacob Mirablos, ang ila 27. Number 5, Wilbert Ngira Kamarang, ang ila 38. Number 6, Chan Art Tumingil, ang ila 55. And number 7, Gibson Garnay Jr. 0. Ang ila 72. Naringi at 7 al right in. Iti ka blank, iti ka po.
Nakadukmar Russell Kaklaw County. Total podcast ang Kaklaw amle 71. Morsel Lobis ra Governor. Ano nga right in and mora sharp sa kuma amle 34. Right in and mora Ben Iskawa 24. Right in and mora Heflin Bay 7. Nga right I wanna right in and mora Alfred Bay 1. Right in and mora Casey 3. Nakap lang. Morsel Lector limang Kaklaw County. Gan number 1 Leong Dabingek ang Iladori 3-0. Nga 41 al right in. Sa legal 41 al right in nga kala ngira lamsang ang ngila 15. Nga Alsena Aldrin ngila 25. Francisca Sunginol ngila 1 al right in. Imla ka po, itatakap lang. Ako Morset at large sa Kaklaw County. Gil number 1 Ismail Sokaw Yimteng ang langila 14. Number 2 Marcy Andrew ang ila 34. 3-4. Number 3 Dwayne Tochi ang ila 31. 3-1. Number 4 al Jacob Ngilablos ang ila 22. 2-2. Number 5 al Wilbert Ngila Kamrang ang ila 36. 3-6. Number 6 al Chan Art Tamingil ang ila 51. 5-1. And number 7 al Gibson Kanay Jr. 0 ngila 62. 6-2. Nga 8 al right in dimla kaplang kalti kapoy. Base Oxel yang rang yeah. Lakti mo mas kami ay total o ta kay rokul county malko di mas kami ay total other rokul Musel Office ra Governor right in mas sharp sa kuma 206. Right in and Moraben Iskawa 195. 195. Right in and Mora Heflin Bay at 3-0. Tori. Right in and Mora KC 0 Tori 3. 3-3.
Let's. Kada skip pa igal trigal lector accounti legal dulmas ay kaya total ang iro ko makabukti morsel at large. Igal number 1 al ismad so kaw imiteng la total al secure blal nga 163. Number 2 Marcy Andrew number 238. 238. Number 3, Dwayne Tochi, yang ila 238. 238. Number 4, Jacob Mirablos, ang ila 158. 158. Number 5, Wilbert Ngira Kamrang, ang ila 237. 237. Number 6, Jan Art Tumingil, ang ila 266. 266. Number 7, Gibson Kanay Jr., 0, ang ila 348. 348. Total write-in, am left 42. Kaya gini unofficial result tra tial 12 general election ng ngalar. As kumun somi ay gel detail del number since amidi color office rakluko kay provide. Sula makluko. Office ra sekya mo open natin o'clock rakluko kay. Kumal misalo mesra TMC mangrel belaw. Ano lang wala? Request give them send out. Nga niya 14 and walk in na senkyo. Nga niya tulkan fan. May kita din ka mangira absentil mail molmutra dustay adustay kita mo umura o dokta kay kita walk in ma absenti may gal kan fan mo. Lomura 6 o'clock ara Tuesday.